misengo ni wamwini witwinde wa chuma kidhi ni wasayitu ya kana ya kilungu cha mbuzi sia uwadimo mitambo ni ya Diani FM wase witu wipinya witu njene tu wabonu venture motinda miteboni ni na kende Maurice na ende wadi usu wase wanengi wende kende withi no wanenga mundu wikwati na abekindo we naweta aba yamwambiyo netuyambiriria na nipongwenda kutunga ndio kulie lingi we dasi ya wenengi esitwa wa misengo nundo ando animale ndiye kasainge ando nemenda akindo no thithia nongi no manenge to relate kiuyu na wini wagu tungi wagu mutindo wagu lo kuna ando bado nimo mautongo ya sene chao kiloko enda kwina kana mbadisi yako kwa tangara mbadisi yako ndo ngwata ndembere zenu kana undu nona for example to the na mundu ndo diwa we kalendani noni mwana mwe ana maitu no wongo ina kulenga yemu mundu ndo mutethia hata kana ndo mutethia mundu ngiata unaweza uende mutethia leya mbea meme kalendani ona kuma komete ndo ni mwakili makeka hata nga sisi ugatembe ukathe biashara nenu mundu ambiye neza okay to binga bese mundu uyu mwe hata